i nikog silovat neće. Mada ti je ovo slaba utjeha, zapamti da smo ostali samo ja i ti na ovome svijetu. Nije mito, samo je dobro pripaze. Evo ti broj mobilnog. Ako se bilo ko pojavi ili predstavi kao familija ili bilo kako drugo, odmah me zovite. Nikom ne dajte da uđe u njenu sobu. Novac nije potreban. Poznajem ja Zarinu, ali ću vas pozvati sigurno. Majku mu neku znam onog dedu. A otkud ovdje ovaj Bećir kokošar? Pa gdje sam ga vidio? A možda u Njemačkoj kad smo bili. Možda se od tamo znate. Pa jest, u pravu si, Kemo. To je onaj mafija što me tjerao da ribam stepenište jer sam pobjegao iz rata. E pa neće moći. Došao je gdje treba. Slušaj, Kemo. Hoću sve informacije. Od toga šta jede, kud se kreće, s kim se viđa, koju bolest boluje. Hoću sve, ama baš sve. Nema problema, gazda. Sutra te sve čeka na stolu. Izvinite, pismo za Zarinu. Izvinite, molim vas, potpišite ovu dostavnicu. Hvala lijepa, Švalerčino. Ma ko ti je Švalerčina? Nanicu ti tvoju. Ova ima više krivičnih dijela nego Al Capone. Jelga, nađemo se za pola sata pored rijeke. Imam nešto važno za vas. Kojim dobrom starinom? Kako mogu pomoći? Ja sam Arif, otac Galiba. Nedavno je nastradao. Pa rekao da upitam kako napreduje istraga. A, ti si taj djedo što je došao sa 2 Njemce u naš grad. Teško je, sporo, nema sredstava. Ako biste vi malo pogurali, možda bi išlo i brže i bolje. Nije problem, samo mi reci koliko treba. Pa dobro, 10.000 eura bilo bi dovoljno da nađemo ubicu i predamo pravdu. E pa doviđenja. Sa onim što sam dobio poštom i ovim snimkom nećeš se izvući. Ovoga ću ja srediti. Sutra ću komandiru
predati dokaze i reći da je ovaj korumpiran. Guten Tag. Dobrodošao, dedo. Tu su vam fotke. One koje treba ispitati, tu su vam podaci. Tu vam je ime snajperiste, naručuju ga telefonom. Jedini koji ima njegov broj je Kemo tjelohranitelj. Za 100 dolazi samo kada te zovnem. Briši. Dedo, mi ćemo danas sa Kemom završiti. Dovoljno je da mu maznemo telefon. Kopiramo broj od snajperiste, a jedino je problem što mu ne znamo ime. Zovu ga Crveni. Plan je ovakav. Pravimo zamku za Crvenog. Ti, dedo, uđi u magacin i provjeri šta se tamo nalazi. Potom ja i Helga tražimo silovatelja i rasturamo bandu motorista. Vi baš ne gubite vrijeme. Imao sam razgovor sa inspektorom. On tvrdi da je Galib ubijen jer je otkrio nešto što nije smio. Pricnut ćemo Kemu da kaže kad je sljedeća pošiljka. Otet je, a nema gore udarca nego po džepu. Slušaj ti van, otkad se ti od večera, večer je moja briga. Pa kako te nije stid? Kupio te za sitne pare. Štitiš najvećeg kriminalca u gradu. Ali nećeš još dugo. A sad me izvini. I još nešto. Sutra ću kod komandira. Ispričat ću mu o čemu se ovdje radi. Ovaj majmun će sve da pokvari. Mali, čivac jedan, brzo vam. Dobar. Odnesi pića ni nancama tamo, molim. Pitaj gospodina da li je voljan pridružiti nam se. Moje dame, jeste za jedno pravo muško društvo. Konačno nešto lijepo i divno u ovoj rupi. Ja sam Kemo. Helga. Drago mi je. Kemo. Lejla. Drago mi je. Evo ima 2 dana kako smo stigli u vaš grad. Jako nam se dopada, pun je zelenine, a ljudi su gostoljubljivi. Ma ništa vi niste vidjeli. Dozvolite da vam budem vodič kroz grad. Oprostite, moram do toaleta da popravim šminku. Odmah se vraćam. Trebao sam telefonirati. Pa pusti sad to. Ajmo mi nazdrav. Bravo si. Lejla, ti se baš dugo šminkaš. Tako i treba. Helga, moramo krenuti, kasno je. Ranimo ujutro. A nećete pješke. Ja ću vas odvesti do hotela. Nema govora da idete bez mene. Ma jok, mi ćemo da prošetamo. Noć je divna za šetnju.
Ali stavi ovo na moj račun. Kako sam se urokao, kako me glava boli, moj konj. Jesi li stavila bubicu? Jesam. Evo ga, upravo nekog zove. Zove gazdu Berče. Zamisli, molim te, hvali se idiot da je bio s nama i da ne može provesti vrijeme u magaci. A ovaj ga ruži i govori mu da sutra dolazi kamion sa pošiljkom kafe. A zna li se gdje i kuda će doći? Kaže mu da će zeleni kamion doći šumskim putem preko Grbine. Super. Hajde zovemo dedu da ga pitamo gdje je ta Grbina. Ja ću zvat dedu, a ti idi u motel. I nemoj zaboraviti provjeriti li stigo paket. Jebat ću ti mamicu za taj prstić. Sad ću da tjebe mamicu. Otkrićeš mi imena svih vas koji ste bili danas.
Izlaz napolje! Sofort! Heraus! Hinlegen! Koji je problem? Briši! Ja idem BMW-om. Pratite me. Vidi šta sam našla. Kokain. Daj mi ruksak. Gazda, uzeli su nam kamion, ne znam, neke dvije cure. Tako mi reče šofer. Ovamo policija fata dilere. Oni otimaju kamione. Kako otile vam dvije žene kamion s robom? Majmune, kožu ću ti udarat! Šta ti misliš, idiote? Ako si novi, ja te plaćam, a ti luftaš, majmune jedan. Otili ti kamion s robom, tebe nigdje. Kako oteli? Niko nije znao vrijeme dolaska, ni put kojim dolazi. Majmune jedan, tamo je roba u vrijednosti od 500.000 evrića. Ako to ne nađe, ode glava ime ni tebi. Kamion se mora naći. Diži sve na noge, a otimače meni žive dovedu. Šofer kaže da s kamion otjele žene. Jebem ti biznis koji pokvarje dvije žene. U redu, prevrnut ću zemlju, ali ću i naći. To vam obećavam. I bolje bi ti bilo. Inače si najevo. Potpuno je poludio. Robe nema nigdje.
Znam čije je ovo maslo. Dobro me sad slušajte. Gazde ne smijem naoći bez robe. Šta predlažeš, Kemo? Govori ako znaš ko je da ga deremo. 2 djevojke su došle iz Njemačke sa onim dedom. Moramo je naći. Prema njima nema milosti. Žena sam, znam što žene misli. Navuću ih na pravo mjesto. A, momci, ponovo ćete imati priliku da se zabavite. Pa šta čekamo? Kreći! Dedo! Deda, gdje si bio? Nema više moga tate. Sad sam tu, djevojko. Oprosti mi što nisam bio kada je trebalo. Oprosti mi, molim te, oprosti mi. Trebao si biti tu. Izgubila sam tatu, proklet bio, dedo. Da, trebao sam biti tu, ali nisam. Udri dedu, udri i ispuši se. Opravdanja nemam, oči moje drage, udri dedu. Obećaj mi, dedo, da više nikada nećeš otići od mene i da ćeš me čuvati. Nikad više, kunim ti se mezarom tvoga babe. Nikad više, zlato moja. Obuci žutu pidžamu. Ja odoh kući da se presvučem. Kuc, kuc. Jebi ga, jednom griješim, nikad 2 puta. Odloži pušku. Jebi ga, jednom se griješim.